Shubor nakashlem jong unong san hima. Ka Voice of the People State Youth Wing mendaksni ka khatsau tarik naitung arja arpesan kiradet bini kendu yu Joint Director of Health Service ka Civil Hospital u Dr. Paswat halor ka jingslam banbu e ka sngi banle MRI yeiwe inongpang uba marbu dekhar President uloong ba ini inongpang ila kham shitomha hendai haba ilet chakati ka hospital ikhlem yo banle yak MRI dakba ki pha banle hadu ka arpesan tarik nailar Habaga Singh kalalit banikendu e Joint Director kalap baga jingslam ban pha le yak MIR ite inongpang kadai namar baga Civil Hospital kadon tangkawe ka machine MRI hadian kani ka jinglet pensngau ka Singh nakalyang ka hospital kalap pha no ini inongpang ban le yak MRI la shai ka sngi omshu haka arpusan tarik unailar Kasing kala ai kublei ki doktor ki baras ngap ya kajing e bagila pensngau bat kala penpau bagani ka hospital kaduna bha ki kor sumar hendai ka sarkar kalap miat tanghi kam tamasa katba hakbe dei baga kot ka khya kam chim khya Benta kasni na kalyang ka VP State Youth Wing marmar ngilawan sakani ka Civil Hospital bani indo ya i Dr. Paswat badai i Joint Director bat ngilayo bani kendu i kadawi bani wan bani kendu i kalong ba hadin ba nakalyang kajungi ngilayo ya ka phone call na iwe i nongpang i basa apo mulai de bilal sindawai setai sapo pulu kawai na ki klinik jungi doktor wat na kata klinik kila refer pat i hangtai po ganesdas lamoli hangtai wat nang tai pat kila pha seni sports bil stali i nomor ini nongpang day bala stom de kat kum ka jingya phone bak ngam nen ru ngi smutho i ba ilong i ba stom ha ro tatan mar ba don usis ini nopang la i la tlot ba de nakalyang ka jungi ngila kli i nakai ka daw ba pipun yangi de ya thu yangi ba ka jingpun ka jungi yangi kalong ba habai wan hang ni hospital i hapan de yak ta MRI de ikhlem yo bande ya kata MRI namar ba ilai thu ini ikhlem yo bande ya kata MRI namar ba ki thu ba apun plat kita ki patient ki maham bande ya MRI ini inong pangpat masak formula ihap apswa de ilai thu ini ba ihap wan hadu bunai ubafra hadu ka artsantrik Julai de habang isnap ini nongpang misungtu ba ini nongpang ila stomha de nakalyang ka jong ka ring yung pansing hapan one wood seni sport civil hospital ban tundo ya kiniki doktor ki badon hang ni hapo civil hospital mo ini joint director pakai ka pas tunat pat habang tundo ini joint director ngila kepat i bat ngila pan ki jing pensai ni ba beli ba kata ka MRI ka slam ba hadu kata ta mo hable hadu taka absantrik bunai Ogos kadawi kalong ba kanik civil hospital kalau kadon tang kawai ka MRI machine di itu ingi ba hakashi sisngi kibale MRI kidon hadu komba khasangut di gini ki patient ki hapan ini nongpang ibade na formula ihap de na kanik kadaw ihapan up hadu ba umrai August di nagalyang jungi ngila kerpa ya i doktor ba smubha ban yaraplem ban ai no wood ya ini ni nopang rusak mulai nomor ba ila stom ha ti sung tunat pat nakalyang ki doktor kila sngap ya ka jingut jingnam ko jungi bat kila phawan no ini nopang la sai kasngi ban le ki blood test bat kin a ya kata ka MRI ba inle kham sakhmat umdai shu ba kin bu hadu kata ka absantrik jong ubnai August tingi suban ai kublei ya ki doktor ki bala snow pensnow ya ka jinge nakalyang jungi ya kaba ini nongpang rusak mulai mo ila persngo hangi ti kai kabang kwa nak kwa ban ong hakani ko for ka munta nakalyang ka State Youth Wing abang ya kren ban i doktor hang ni poru nomor menswa ngila ju follow up habidei bakani ka hospital hang ni mo habidei ki machine ki prepare kan utuli idon hang ni abang ya budien biang ya kani ka kam ka bentaru ngila ya keli bahang ni hospital duna bah ki machine ki bodon hang ni mo lalu ki MRI machine bodon takawai de perkhapi ki enle tang ya ki out enle tang ki inpatient na enle tang ki outpatient lu ki long ki bobon ba do kata mo kani ka civil hospital ka bodon hang ni po serba ni po sor shilong
kahapan kata ya kini ka East Castle sa Shillong hi Brokaway mo te khamtam kibawan mat simdawai hang niru kismuthu hi kidai kibaduk mo kidai kibambit kibambiang te nakaliang kejungi ngilayo ban pensngo ya ki jingge jong ki patba ki bajuan ban sumar hakani ka sibir stal bat nakaliang doktor ru la pensngo hangi ba bom ki machine dang tuna ba hangi sibir stal what everyday bat kini ki dialysis machine ru ki don tak arteli hadu mentah de ngani tu ipiru what kini ki ICU beds ki don tang kumba kat arteli ki beds Sautli kidon ki beds jong kia CCU dengan semua ba kini ki doktor ni kila semua ini ba kitang tuna pelan habi nejor ba kita ki jingdon jadi ki cincia apa ki ICU yaitu doktor ini mana balada ki brio ki bawan sumar ni ki ba don kam bandung ha ka ICU kimyo asu ban pendung ha ICU ki hapan refer lo asaki wei pat ki hospital kum ki private hospital tapi semua tu hi ya kibri jungi bon sumar ni kibri ki bacin jar kibri ki beduk ada kimio cekah hang ni kilet ban sumar sapo private hospital kimio sana ke kum itu ibri mener kum itu inongpang ni pasal mulai ru ki paam hadu arsan trik August bende ke MRI asmu tu inongpang ila stomba ti lada jai lada i klat menu ban bak kit clear atau ke sarkar dan clear habis dia makan ni dengan semua orang hani kapor pemerintah bana kalian ke state wing kejungi ngidap dak kejing semua kia mo habang i yak state government kabai bisa dak klur ya ka health department ndrei hang ni ka MRI machine tangkawai kita kibalik ya ka dialysis machine untuk kada arteli kita kijintia habis dia kijintia ICU tang kumba sipau kada arteli ai tengah semua penong ba ka sarkar ka penlapmit habidai tang kita masa ndrei habidai ba kayak BM jong pat ba jong dia jong duk suk jungi kamsim khia tena kalian jungi semua ban tentu ya ka government kadai ban pai khmat habidai ba ka health department kam dei ban penserwa ka ya ka pisah jong pat ba lani ka pisah mo ka ba ka yo napo ka central government kadai ban bay mo kadai ban pek kadai ban the penban hakiniki health sector hakiniki hospital to repair di badan hang ni apo jela kejungi khamtam ya kanika civil hospital teknyat ba marbuat mo namar ni ba ka sarkar kala umpila batai ba ka keluar habedi kanika nam ta ka kya tu habangi pai pas kanika hospital mana ka puas ni ba kidan bi kita ki bebuan ki junduna haki barok kilian ni ken hatu ki in ba lesi kan ya kapisa la penan kam bakla ai ke jin i jong pi habidi ba kata te ngaru ngala ban kubur ngai i ba kani ko sarkar hi ka jupur serwa ka te habidi ba kapisa jong pai ba mo tapun bun pelat ya kini ki kam tam sa ki paper ha kani ka jela ka jungi dengan soban tentu kan ya ka sarkar caka bakan pulut ka ya kani kapisa jong pai ba ki tamasa ki paper boleh film invest hakini ki health department deh mo kenang ba upat ba khamtam ki beduk busuk berjenjar mo lesi kinyo kan ya kajimentoy lada ka sarkar ka penklan ya ki PSC ya ki CHC ka penklan ya ka civil hospital kan kajimentoy ba ya ki beri kejungi ki badan hakani ka beri kejungi teknyat ita ikon ni ba wan le katakan sumar ni lam batai menu yuan but balai ke kada bude oni menoi wan subatai kata meeting yo phone call menin miet mo long ki phone yang ai mama ju phone yang menin la phone la batai habi dei bat ka jingpang jing storm jong ita i persa jung i te ini inopang ru idei persa apo mulai setai spo mulai jung i te kadai hakini ki kendak sengi bai la sim dawai yang te apo kawai ni ki klinik jong dui doktor iba batreng te po ganes da sang tai ti hadian pat nang tai bagi lalap pat ke jingpang ke jungi ma widon yu ta usis ini nopang la telot pa gila refer ne sini po civil hospital ke ti hadian bagi wan seni hable ta MRI hable ta block test dan bai imsim la yo pande ti hadu ba i hapan up hadu ka
next month adu absan trik jong panai August te kani te lada kani hi kapen pekat ingi mo adu next month bande kata MRI kalau ke ba le si kan bu juma te nomor ini yang pangila stamba ni tu ipi dak telat pa de ni kada ba nakalian ka jungi ngin sawan ban pendu ya ini joint director kali port mata ya don lang ki doktor bangas ko banai ku blai ya ki doktor mo ki doktor ki smu tu ki patai yang ni ki jing jong ko hospital Ndrai ka bakongsan pa kadai nakaliang ka sorkar ke ada ka sorkar ni kemudian ya kata ka jingsimpian nakaliang ka jongka dingi dong isu kan ni mo Katu nakaliang jungki ba pinjia simnan gunu senjam ba le se malipis ngau kini skibor ba halor khamtam nama ba kani hospital ka kidai namta ki priyo ki ba kham bawan ki yang na yo kot ai ama bidai bakani ngilai perkhat ini nakaliang ka Yudwing nomor ba haki sindam ladap ngilawani kendu ang ni kibun kikis kibang ngilaya kendu ang ni nomor ba bun ki nongpang ki jupun semua ni yak jing jongki nadu ki bawan dialysis ang ni ru Kim Juyo nomor beli ba ki hap up teng ka ki machine ru ki long ki ba sneo mo hapan repair swa hapan up swa kani MRI ru kumene ki thu bahkan ni ka machine kat sanggut singi hapan le teng kani ka machine ka sange no mo ka thup no nomor beli la hari singi teng kile adu ka sanggut dik hapan am tingi sung thu ba mensuari don ki doktor bo phang ni lawani pendu hang ni di ila mentak singi ila pendu sini doktor itu thamah ni mentak join doktor dan kadang kadang salet ban persko ya ka government kan bidai ini ya modal hospital Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.